A nadamo se da će biti uskoro. Naravno, možete se rukovati, slobodno stanite u špalir. Možete prići, da. Možete rukovati. Dobro. Pa, mi se ne brinemo. Draga, dosi se. Tico! Ajde, Ko bi rekao nekada 50 godina će doći kraljica u selo. A jebo. Je sniman? neka. Neka zdravo biti. Od 9. Evo, dobro. Evo, ovo naš pop. Dole ćeš ti ga. Evo ono. Evo, Ovako. To mu pogled. Čerka kneza Pavla. Ne, to je supruga princa Tomislava. Tomislava našega. Pokojna kralja Lesna. Aj, živa bila. Aj, blago meni kad si došla. Dobro. A znaš srpski? Znamo. Nekoliko reći. Mi smo sretni kad se mi došli. I hoće da dolazi on u Beograd. Kad dolaze ne boje se ništa. Izvolite malo da... Ajde. Ajde. Ovo moja. Tomislav vam šalje mnogo pozdrava, želim vam srećan praznik i on se nada da će i on biti uskoro među vama. Dobro. Sad ćemo protokol, da. Ček, ona će predati. Ne, ovdje. Dobro. Stigli ste. Ja bih vas htio da pogledate. Ovdje su ovo. Hoćete samo dati da obožete. Ovdje je spomen obeležje. Imena tih ljudi koji su došli, dobrovoljaca koji su došli i osnovali ovo. Na pretežno iz Amerike i drugih zemalja pa dolazi da se bore za slobodu. Jeste, to se. Boreći za slobodu, oni su napustili taj deo svijeta gdje su udobno živjeli da bi došli ovamo i tako su osnovali. Ovdje u Tomislavcima nema crkve. Hoćemo Tomislavce mi. Hoćemo, ja se predstavljam, ja se borim, ima 6 I u ovom selu kao što je u Karađorđevu, znate, jer sva ova sela su pre rata imala svoje zemljište, placeve za izgradnju crkve. Svako ovo dobrovoljačko selo je imalo te lokacije određene, pa ja se nadam sad u toku ovih promjena da će to nama ipak biti vraćeno crkvi, da možemo ovdje i ovdje također izgraditi jedno bogovolje, da imamo hram Božji i da se Bogu molimo, to je najvažnije. Ja bih vas zamolio. I ovo će biti prenešeno, recimo. Drugog spomenika, to su isto naši ljudi. Nema problema, to je više ovako. Tako priličili da... A inače i tu dobrovoljci naši koji na sebi Nemojte se provlačiti. Ovaj seoski dom. Dom princa Tomislava. Vaše visočanstvo, izvolite. Izvolite malo. Nije malo, što kažu, lepše. To mene krv uče za njima, oni kad dođu. Ovo je kralj Leksan napravio to.
taj koji je poginuo za sve Srbina i strada Mavajo kad opuno. I danas strada. Danas se učuje Inter, učuje Tito. I dosta odmah. Tako moje dobre misle. Lopon da, vaša veličanstva. Ako možeš samo malo odmeti Ja volim iza njih. Ja ne volim, ja volim. Evo. A nisi dobro, dobro, pa sad. trebali da se ranjeti.